Ni mu ruzinduko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame bagiriye mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, aho mu gihugu cy'Ubufaransa hagiye gutangizwa ku mugaragaro urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda muri Mata 1994. Nyuma y'aho Ubufaransa ari byinshi bwagiye burebera mu mahano yabereye mu gihugu cy'u Rwanda ntibwabyitaho, ariko nyuma baza gusaba imbabazi, nyuma rero baza kwemeranya umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri urwo ruzinduko rero gukomeza kubungabunga umubano ndetse no gukomeza gufatanya mu byabaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero na Madamu Jeannette Kagame bari mu gihugu cy'Ubufaransa muri Paris, aho ku munsi w'ejo aribwo bazindukiyeyo mu rwego rwo gushyiraho urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Igihugu cy'Ubufaransa rero Abafaransa ni bamwe mu bantu bagiye bagaragara cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu byabereye muri ariya mahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi rero